nih tiga depan. Dompet ngalepek dia Mas. Camuk tuh pas pulang modal Masa kau udah ngamuk apa nih kak? Oh, ya pokok. Ampun ya Jun. Gusti Prabu. Andi nih. Cak deh mas kin. Cak sana aja nanti kan kau capot deh mas. Nang dalam pun seneng kabin mimpi ya. Bener pun gak amas. Kabinnya buluk. Kabin pun gak amas pun dak aja nih kak amas. Bola pesa gelu. Bula berak neser kan kau deh mas kau nih bulan nih kau bulan apa emang? Kau nih bulan sayang. Cak kene pun tarik nampian Pak Berapian sing ngalem gak mas. Benih kau manusia kia benih kayak pencapa pencarong benar ini. Siapa yang udah kayak pun benar? Aku tak udah kayak pun kabin. Bibir muntah pesa ganti kata rem mas tebo. Oh kabin bibir. Jangan aku. Tinggal pada berje. Sakit kau deh mas. Ada. Tanda. Oh. Sebuah perpanjangan. Ya Jun. Kalau orang mau tak teronak apa suruh bana-bana. Kemun maksa, kemun tak ceplok matanan kau bisa gini kan. Olar. Kalau nyon amit panjenengan. Amit jajan. Parah dia. Kalau keluar warna sampai amu. Suruh norak pun ki mas. Siapa nih bola narok norok. Kang Mas hadir kita. Terus kata pengertikan yang editornya Pak yang mau koin. Apa ngerti kamu lihat tidak mesti. Kau lah paling mana? Ini aja nangis ya mas. Ini anak jalan boy kan mas. Oh di mas lemu lek. Mulai tak beli sentuh juga mas aku mantan ada mas. Mana aku mantana kan? Bulat rokung pira deh mas. Sama, cakap tu tak orang segendang saya tak ada malona. Ganda kan? Napena tak ada malona deh. Bukan tak ada malona jalan dalam ke amas. Aku tak emola juga biwa bini ke amas jalan dalam. Mek bola bontu pun dilalaki. Tandong ku 3 bulan ini. Song puna kau udah nggak nikah kan? Jalan dalam pun aku mantan katibi on juga amas kau udah keluar nyari lalaki. Juga amas alaki ya boleh. Kurang lalaki ngampian. Kau udah nyari satrak ngampian nemu kan mas. Norok kan cengkol mana gimana? Kan kau bayarnya. Ya, punya di kola boleh banyak foto. Jika kan aku cak bini na bulo deh mas. Bulan kan dung kadung aja jika pun kajirama deh. Lekan mangkana umpamana seneng jiran dolum lek kanjing rama. Ang kiabi ni rama, kiabi ni kau lo boci ampian ni amma. Ngedi. Ya boci. Kau lo keluar tidak menyara lalaki kau lo. Kalau ada mandi nih. Menyara lalaki mun rama kau lo. Mun deki anaknya kau lo ni ammes. Kau lo mun nyari lalaki kau. Bawa mantan ada. Kau mantana bisa bangkok di mana. Bah, ini kakak saya lagi. Hai nyari yang Kau tak kau mantana ya boci boci budak kita pokoknya. Maju kodek kalau kaya kodak. Kalau ada boleh kamu. Itu kan ada kita Prabu. Kamu ada nyari lalaki kau. Panjenengan aku mantan. Yo, kate. Ya sengaja atuh kalau laki aja nune. Enggak pernah. Enggak yang kajeng. Merah. Mulai dulu ada apa tadi sama Mas Kondus? Kondus. Hai. Karya. Dalam rakin. Angkok song guna sakit hati paman. Engki abdi nang ngengi ampun. Mulia. Kama? Oh. Mulia paman. Ada di Palembang, najunan tolong. Dia berapa sih? Aduh, harga. Angkok ya aja bini tanda paman. Ratin, lakar leres Ratin. Tikel kan itu ujian najunan tolong. Ujian na orang yang keluarganya anyaran Ratin. Ujian. Masa perujunan tolong. Junan tolong ramana, sarang rama. Sarang matuana. Pari sagi mo tamu yan giyon. Tahu sa nyempol Ya tahu, yan. aku lebih rapi pendapat. Tenang bon. Siap. Siap. Agar nyempol kan.
Nih kapon ujian. Junan dolem kane serereng kepona. Kani sa mulai di bayi junan dolem may babogale. Wah, nego. Nikol bon. Masa pula pula kakak ya. Iya. Tak pula pula. Maju tiga bawa dari sakit aboroso. Oh bukan jomon. Ya Baik. Canggih salah. ya masalah. Boh, kursi nasa. Kursi na lang ada orang ngalatin na lang. Dengan jadi. Iya, Paman. Iya, matakan niya po malolo namin. Hingkol banyak po. Ya. Oh. Iyalah. Iya, ayo. Lagi gampang. Mun pada Gusti Prabu nagi toron batak pak. Tunggu nampian kakak berbalapang dodo lalaki biasa. Iya, baca bon. Oh, dalam bawa lagu nih kak. Gimana nggak kok iya, Paman? Banyak kakak. Mata apa? Iya tak tahu iya. Orangnya bolong. Yang mandi ni nak kentian bak. Kataman. Ada apa? Boleh kata Aman? Ada apa nggak tahu kau tahu? Kataman ke foto. Ada apa nggak kataman? Mandi. Dari angin. Ada apa? Dari angin. Arapa gua nama tak terang-terangan cari apa milih? Dalam kan Pak cucur nak demak sepini. Ini kapon. Saya telepon Kanjeng Rama. Dek Mas Andine kadin Apa Mada Buntet Gusti. Kataman. Pak cucur dia kalau mak demak sepini. Pak cucur. saya telepon Kanjeng Rama. Iya. Dek Mas Dewi Andine kadin sak Kanjeng Rama. Rambutin lah. Buntet aku tahu ning ucap kataman. Yolah anak muda bakal baik. Entar dek pertemanan Kanjeng Rama. Oh dak kataman jimat. Kang Mas Karna tak sesep depan panjenengan. Aku napang kataman mata asar rajin. Biasanya kan kadua on. Kakak Mas. Ito epon asar ngajunan dalam takut kosong Gusti Prabu. Oh beri aja gak tirta. Om kunara parsemon. Saya maksud panjenengan. Andiri entar dak kataman katibien. Ngucak arang terangan dak kabak na jaga tirta area takwa bisa maksud area todu. Om kunara ingin berbulan madu neng etaman. Terus mesra-mesra neng etaman. Arwah kuncina. Oh, Iya jadi ya. Mayuk tabang sebid andini ruana iya. Mau terangki Kanjeng Rama. Mana bisa kadin to? Jaka tintanyan pamit mengkuda panjenengan. Iya, ayo tabang sudah tak apa nak. Tabang. Ganda panjenengan Kanjeng Ibu. Dia nak jaga tinta. Mayu Paman. Takut. Kenapa kita dalam kong anyo nonton? Jaga. Kenapa? Atokar. Buntot. Atokar. Bunten. Atokar. Atokar. Tokan. Pasar bola Paman kumpung tada ratin na ba na tao sa nanay. Atokar. Aku jo talebot. Atokar. Tokan. Tabang. Ratina tabang kalau nak ating ngaro pada pak. Umpama di kila nyaman bermenai taman tina, mungkira tuti bapak boleh atau kara boleh semai. Engkau tak aman tak boleh. Sarana dari jaga dirta, tahu? Abdi na pun ngauni ngitikot tagung abdi na careng alik. Engkau tak bisa nelayan boleh, bisa lihat tong bera. Kang Mas Karna Kusuma. Managi epanti ipisan Kang Mas. Kurang malawan. Turak malau na muna ko lagi mas. Pwede na jimat. Tuh kak mas. Punten kak mas ni. Potrepan junan dalam kanita sesemakin ampun netuni dek kataman kak mas. Anak kalaban mantu bulan terkata. Masa buna ingin berbulan madu cepon ke buna kak mas. Abulan madu itaman. Lain etaman dalam kak mas. Paman karya pamin. Halo. Ratin namun kataman benar apa mata noro. Umpamana puto-puto dan dia siapa sih sorua muntah benang. Tabang. Ito epon abdi na lakar esoro nabang. Nanging tak ebo kimak cemak tako agong budak rat. Bener. Epon. Iya tabang marah. Gitu. Talang
Iya, Bang. Bener abulan madu, Dimas. Matre kita memang. Kumpira rasana ate gula, Dimas. Nggak salah. Demak abona. Abang ngerati. Iya bisa nengi taman. Iya. Ate gula kentro ningali ya, Dimas. Berarti mulai putrana kan Mas. Angki, Dimas. Putrana pun ngajunan temsan dan Dorong kamat. bunga. Macam je Mas ki. Kering pasukan ekor. Gereng ke Mas Gereng. Kalamun sengkok bilang apa segi bina pertemanan. Orang masa senang dalam hati. Dan sing apa sepeda di emas rawase nabung dekat pertemanan. Menteri seneng nggak ada sengkok rabat orang bolong di emas rawase. Di emas rawase. Tapi kamu tak ngerti di emas. Ketika mak nangis deh mas, panjenengan kan sengi bakal kangen, panjenengan kan sengi bakal ada keraton kangen. Oke deh mas, mesti kau ledina sareng panjenengan kangen. Sanampian tak oninga kangen, kau nangak iga kangen. Kau lorek tak andi kangen. Saya rindu pula kangen. Pula sapura dek ketika dek mas. Tika tina kerabat mula tina kita pertemanan dengan mas. Ada yang senonto tika datang nangis dek mas nampe masalahnya dek mas. Engkau lah epokor asal kampung. Andi guru andi nih. Kamu sadar. Dika epokor kerabat andi nih deh mas. Ada lagi kaman. Bula pacet tahu deh mas. Andi nih kero tertensa pepuna bula deh mas pacet gendis orang deh mas. Kurang tercinta deh kabula deh mas. Anda minta torot kerabat bula deh. Terentang aneka deh mas. Gak mas. Dika tahu samulia deh patisan deh mas. Karena seni patikan eko bula deh keraton bula sepenuh tanggung jawab deh mas. Pokok tika tak boleh deh mas. Tika elamara pun nape tika kabina kerabat mula deh mas rawasi. Panjenengan tak kira congocok kira nak mas. Anten deh mas. Bula tak kira congocok deh mas. Kadung aja je bula esto eman deh tika deh mas rawasi. Tika enggak beka bula deh mas. Kau laporan gak panjenengan mulai kata maning ialas kak mas ongkol deh emas tak kira pesa sama karena kau lah tak kira pesa kak mas ada emas rarawase bini ular emas. Senang arawase bila apalang mula bantika dek
ragu tika di pamula dek mas. Tum kau lah ragu. Kita kok pancingan nih kan perak nih bibir Kak Mas. Entah Ini ya apa mas. sobung Kak Mas. Arena mak ampon malam dek mas montak kira silaku poler ngeretin. Atena sedang to belapun seneng dek mas. Montak kira siragu poler rawase. Sial Kak Mas. Tapi nak kelak sial dan latin. Kau mungkin anak Kak Mas. Tika tau sasial tau sarago dek mas. Ada dek mas. Tanggal 4 tanggal berempat dek mas. Tanggal 5 mak dek pun terareng reti. Bulan ngocak tak takkan dek mas. Bila enak mak dek ni sarawase. Bulan ni serong kuda katika dek mas. Bulan tak kira apa sabar dikar ngati. Campuan Kak Mas. Mun masalah aja ngatika dek mas andini dek mas. Dika tau sakar kau dek. Mun kaki agi kiri pola dek katika dek ngati. Tina ban bulan kali amatana dek mas. Ungguan Kak Mas. Kira mas. Tak kira lecek kira na. Tenang sayang. Salam kau dika ban bulan. Aboli pola dek keraton dek mas. Ngiring Kak Mas. Kak Mas ada reksa. Nyaman dan seneng ya. Oke deh mas. Pola mi sok kira na sakale dengan jalur dak tinggal Kak Mas. Masa na ada artian sakale Kak Mas. Maksud tadi kenapa dek mas pula mata ngerti dek mas. Ay kau lo ni serkampian, kau lo kan mata berbibi kampian mo Kak Mas. Andini. Sabak di ma pikiran nanti kada mas. Kabodi yo, ya udah kabodi mah. Udah ternyata nanti kada mas. Tika ban mula demak ternyata sapopor nanti. Udah sengkang ada nanti kada mas. Bodoh rencana anak-anak dia Kak Mas. Beremah deh mas. Orang dari tak sapopo Kak Mas. Ni kacana mun acampo ni katambo lempo Kak Mas.
Keniko cak nade mas. Keniko cak napet karena orang setak beres mas. Pada bentika pikiran itu tak beres mas. Udah terkan nata sangkut taretan bentika mas. Sangkuni orang mas. Ambian tanda kan gara-gara gini kan amat gara-gara ruwase kan. Kalau kada ruwase kan. Pak Berman ada mas. Kalau kada Sampai rawasnya saja kena bentika deh mas. Udah muson ada mas. kalau kada Setelah ida buat konfat jenengan Gusti Haji. pola mi kopok kopengnya engkau lah kan montai keratonan kabana. Coro-coro semai adirek saja ya pacar rangkok kanong gigi kamas. Sultan. Gila gua kamas. Muntah mau bini nasi gelonyok, muntah mau bini nasi geloteng, muntah mau nasi gotel, tak kira apa adirek sakabana. Saya gatal bener rawasnya, saya gelanyok bener rawasnya. Saya gatal saya gelanyok tika deh mas. Ini dah jodoh. Antuman jagung. Ini dah jalan ah. Nih kamu tolong nih karo. Ini dah kalau getong kamu. Rawasi. Kaulah sakora depan jenengan Gusti Haji. Pulung punang leng bisa kalam pina buka. Aneh kalam pina bagi bola kan. Oke deh mas. Buka kalam pina. Buka bener rawasnya. Buka, Jika Mas. pula melakukan lebih bagus deh mas. Lah pina mau tak pikir ni bola besar pina ngamen. Makan tak apa. Ini jodoh tu tolong kamu tak. Nih Gusti Haji. Wah rasul nangkok. Bok nama Reria ambu mulai dekat Unggona. Bok nama bakung ngapi dekat jenyak. Bok nama pedesia. Tak kira bakun. Tak kira. Tak kira. Pada ajennya ada CPTS. Benda juga besar pun. Saya eksamen mula besar. Gelap. Lengkap di dalam Gusti Haji. Kalam piramid, abang Arab tu nak kalam piramid, adu kalam piramid, aku ya orang keraton. Larat di dalam Gusti Haji. Kita kalau tak punya kan kau bisa kan awak nak. Ini nama laki rasa lebih bagus semula deh mas. Kalau ada sana, tengok mulai. Jaga. Kak Mas Adi Reksa. Deh mas rawat. Panjenengan apesa kaulah Kak Mas. Bukan deh mas. Pokoknya apesa panjenengan. Ini nggak ngetika ya. Senajan nanti kak kalam pini, kau tetap ratin deh mas. Cuma celap kaulah Kak Mas. Deh mas jaga tirta. Dalam kang mas, Adi Reksa. Saat ya. Kang kolang kang mas. Saya telepon berdepan apa kang? Pada coba salam bandel. Masa telepon panjenengan? Jika kau sampai bulan kau tak tika deh mas. Jika kau tu arah kau ini kau bulan deh. Rawat segini kau tidak bulan deh mas. Apa kata kau mencoba? Kalau rasa kak Dinto minang ke calon. Dalam bini bakal. Oh, Ini nak lawan power of Kak Mas. Anak pede mas. Setang. Ini nak bikin tak taruh ni usah mula kita. Orang nak orang. Kang Mas Adi Reksa. Deh mas jaga tirta. Betul kalau cangkolang mengkudakan jenengan kang mas. Kira mas. Betul kalau pada saya tanya kita mengkudakan jenengan. Kenapa kayak itu? Onkonnya tuh ada mas. Jika tanya anak pede kau bulan deh mas. Panjenengan eko cak orang laki, kenapa kau cak orang gini kang? Ring laki deh mas. Asa ngoten deh mas. Orang laki sedari Madura. Orang kesatria panjenengan ngakoni orang kesatria kan? Mungkin deh mas. Mun panjenengan ngakoni orang kesatria. Mun panjenengan ngakoni orang laki kan? Apa napa rawase yamuk sampai Mas Andi di panjenengan makna nunu? Sampai kadang tak panjenengan kang mas. Mun panjenengan dia sedar rawase. Apa napa rawase sampai kalang bina labung. Sampai rawase yojok. Panjenengan makna nunu? Kan berarti panjenengan kadang tak dia sedar dengan dini. Siapa sih salah ketika deh mas? Niko gara-gara
ketong na mas. Jaga Tirta. Dalam Kang Mas. Masuk tadi kan apa deh mas? Panjenengan di mana birawasi eta ku sareng boten kula Kang Mas. Busuk deh mas. Pakai ate. Pakai apa bulan nak songke deh mas? Mun panjenengan eko careng laki Kang Mas. Mun panjenengan eko careng laki kesatria. Birawasi kala asareng boten kula iki Kang Mas. Kenapa deh mas? Kala akan. Kalau bantika. Penta asareng enteng deh Mas. Siapa sih ada beda mas? Adi reksa deh mas. Tak pernah kalah dalam pertandingan. Tapi kurang tahu dia. Kata mantra mati ya. Kang Mas Adi Reksa. Samakan silat Kak Dinto sobung pengamat ke hapus. Samakan otak waktu Kang Mas sayang. Oke bagian deh mas. Mun masalah kritik di kota. Apa yang masalah beda deh mas taruh. Kenapa deh mas? Nawon bobi ugama. Udah sabar seneng ketika deh mas. Kau udah diserkan pian hari ya mak. Pasrah ongku panjenengan Kang Mas Adi Reksa. Oke deh mas. Ongkuan Kalau aku bantika deh mas. kala akan. Gimana? Oh gimana tuh? Apa deh mas? Ini nawon saya tak ada jawab kere, saya bodoh kere kamu. Nak kena kau deh mas. Saya tak ada capek kere, saya bodoh kere deh mas. Leres kamu. Dek mas Andini orang seratin. Nendang nang. Ini ngaki patak pak deh mas. Leres kamu Adi Reksa saya. Mulai senunto deh mas. Sampai laku satu rasa deh mas. Dika tandi teretan bula deh mas. Dika apa saban bula samura deh mas. Desak. Lihat bula ke matura deh. Anapa Pontiacuk? Kang Mas Adi Reksa. Mak burung nampen kamu. Adek Tina lah Kak. Pembat Tina siapa? Pemon pas burung Katin Kak. Kau lah laki asera kak. Nangis itu lagi. Adek Tina Kiratin Kak. Emang boci karatin. Kau lah ini mana muala laki boleh kak. Nega dia kare duon. Tinggal pilih. Apa? Nara bikin apa? Ayo lok. Di, kita ada cewek kere. Kau tidak perlu apa dong? Siapa? Pala kiasa apa? Ada geng kok. Dia lagi kok. Dia ngetek. Mari pikirnya tuh. Kau dari tanah apa? Karena kurang apa ya wes ki orang ada kapoto mana pada naserking. Akhirnya nomor 2 re mana bining kau je. Ah, tidak. Kontak kare kampus Sulawesi. Jangan kira. Cap kuda. Iya, ini jam kuda. Andini. Kenapa? Bawa kemaja ke kita. Aduh mak. Demah. Kau udah jago cahaya jaga tirta yang biwa bini mak. Siapa yang bimbing ini? Jaga tirta mak. Jaga dia kayak bimbing ini. Tara pala. Kang Mas Dharma Kesuma, makin dulu Kang Mas. Pilihan dini nih untuk malasan Kang Mas. Yang bimbing ini ku. Apa aja, pokoknya. Karena nyambing teh. Dari dia. Anggota aman tuat selain boleh lain dari jaga tirta. Benar-benar baca eman dak kalama. Tabang jaga tirta. Muntak ulia jaga tirta. Banyak orang boleh dak keratonan harus pemalang. Takut di biar mak. Takut. Aja deh takut. Hari urusan cinta tugas dari kanjeng Rama. Ayo kelar. Kang Mas. Jadi. Maki cuma jatuh. Kau di hotel mak. Panjenengan mun aki juga dayan dini. Tau sangar mainger Kak Mas.
Pisan kak dinto kan juga nabang gak pertamanan. Jarmas bula ji mas. Matay panti pisan kak mas. Dari galau bakuan pisan bula ji mas, tapi kan lain boleh. Nabi nabo ngajar ngabdi na. Sino na lang ka ng pola ma. Ada nih. Beda dape jimat pisan. Rama. Anape na. Anjing Rama matua. Anape di ka manangis eh. Kau udah tak mau cai ni Rama ma. Beda dape na jimat pisan. Ano ka mas kenapa? Jaga tirta telem kamas. Kenapa iyo job etendang sarang andini telem kamas. Lega dinta sedeti bebandak di telem. Anjing Rama. Anape mayo je kana ulan. Kau udah tak mau cai di Jakarta Tirta. Anjing Rama. Siapa tika jago jae? Anu kau udah kagak pecah. Jaga tintang mo jaga geni ko katika. Tika galotek jalan. Tidak nama. Tidak kau udah galatek nama. Galotek iba. Ada udah. Woi, Anten. Nton. Nak buat jaga kau nama. Mula tak bini atika. Muda ngak nikah mah. Baca cinta tak anda kau udah anak yang serang. Anak apa namun nikah bini impian bayi mah. Ada nih. Yang dini. Dari amat tuan anak. Wanda. Nak, andini manto mula. Di kasi penting sa tanong to, pasapar bentaw lay putus asa na. Masalah jaga tirta gani ko urusan mula, sa bula rin to anak, bula kanjing ramana. Benta lecek, jaga tirta lagi bawa pasera. Nang besok kung naibini kan jo. Kalau wasai tapi mah. Paman. Kalau wasir rasa rona jinan tolong. Jaruai barap jaruang kok paman. Hah? Anak bula jaga tirta ng iba mabini lain. Janua mah. Mak kurang ajar bebula na sapa. Orang ngacur. Apa? Bobola. Bobolan na. Apa? Na. Pada di mana to? Regyo mo mah. Pada di mana ko? Udah di. Tatawag niya. Nakatabo ulo. Nak andini. Sa tanong to, di ka naro bula. Kakraton galupagua. Ing umpamana na bula jaga tirta. Apulong kalaban orang bini lain. Tabungin tangan ya paisan na kalaban bula na. Kau udah patah di sebenarnya orang mah. Kanjing ba? Mana tahu ka? Engkau na sama? Ruwasi. Raruasi tahu. Yoning. Andini ada kiba ka bengkau na raruasi. Engkau mulia ada keratonan. Umpamana anak singko jaga tirta bodan ng raruasi. Egi. Kiba ada keratonan. Ito, nataka din ito sa os. Apa? Pinantolong manabi sa buong ratin ng ikiratonan. Pinantolong jemput nyo, solo ka din sa akin. O iyang kulang. Takira po, orang mo na pinangajabutan. Gimas bisa. Telem kan mas. Sa tanong ko bulang minta sa paradur minta ay tidak katiga. Si kunagaan ko yung iba-aba na dewi andini. Si pagkalay macam ko boleh kalaban bula. Gimas. Lega dinta jalan-jalan sebagus dapat. Ngiring kasuk ka ay penderjunan telem kamas. Nyoneti bula gimas. Lars na penderjunan telem kamas. Pakan. Matrek. Amin dari mana? Iya na. Saya ngayon na iya motor otak dari kanjing sama batuan. Amin iya nak. Jalan-jalan na. Yang dini. Napa nga? Pada berengkak. Ada ni. Apa? Jangan kuna sagala. Tak kalang atur-atuan mo na. Ikaw lang sila ng iba dyan. Tabang aki ya anak singko. Egi. Bata pagi. Egi. Nalangkong mo. Iya iya. Ya saya kasih pemanggilan ikat paman. Gimas ring natin binibula. Pagi kumpul dan macam semua. Nyuprejak ngabit ki politika ban mula gunakan ke akabe salamat dan tangki gimas. Mak nyupre salo sa idun perjalanan politika dan kira-kira. Orang tidak masih.
Tika dek mas dan pertama Terus, cara nanti kan neko tak kenapa tak anda akilo kenapa nanti kasih pikir dek mas Rawase sambuna saya pikir abdi dulu Kak Mas. Abdi dulu cek terona ketemu anak Kanjeng Ramana kula Kak Mas. Ampun abdi dulu kaulah saya tak apolong Kak Mas. dek mas Rawase Lagi dukung pancingan Kak Mas. Tika etina reng sekolah kayak nak dek mas Aku rengki Kak Mas. Tina kene ko jabe kere Rawase ki Bula sanang to tiga kalaban bula pa perjempur dek mas Bula pada setanya kina mengkuda katika dek mas Rawase Agaknya apa Kak Mas? Saumpamana dek mas Saumpamana bodoreng laki dek mas ki Neko seneng ota bangotar aki cinta mengkuda katika dek mas Karena etareno kalaban tika na penton dek mas Rawase Sakira namun tak comoco Kak Mas. Dia tarema pun kaulah Kak Mas. Angkuan dek mas Ungguan. Estona dek mas Rawase Belum. Sejak ke bulan neko nang ada tika dek mas Ate bula aroma sa kaltong Selarap tinrobana tika alos dek mas pamikiran na Kaneko sa takakot bula dek mas Rawase Estona bulan neko eman Neser cinta dek katika dek mas Siangkuan Kak Mas. Angki dek mas Rawase Tak kira comoco kira naik Kak Mas. Angki dek mas Etarema sakirana cinta na bula kalaban tika dek mas Rawase Tarema. Angkuan dek mas Rawase Tu dek mas Rawase Kasaan bula katika dek mas Munsan to bula aroma sa bunga dek mas Rawase Wah. Di dek mas Jangan nang malolo na dek mas Tundong na susah Kak Mas. Tidak kena laki nakratindang mo dek mas Di bagay lagi dek mas Rawase Mata rengki Kak Mas. Dek mas Ratinongku tika robana Rawase Siangkuan. Mun arasa bulan nyompepen dek mas Mun tak kira bulan maape sa Rawase dek mas Iba akka jati kakalaban gula dek emas Iba pacung pertika kalaban gula nangane Munting nisen tika bibir dek emas Roma sajal tong edalum ate Rawase Papunga tika kalaban mula Pacung pertika kalaban mula dek mas Mun apa jeng tika atug dak barak dek mas Untuk Bro Temur. Tak oleh dek mas kok tika dek mas Mun asong kok tika ngangkul sia celeng Rawase Mengangku sepote. Aci dek mas Kejelang. Tereng awam dek mas yang biasa wah Cek kalak enjang tika cek kalak berak dek mas Cek kalak takok tika mun konsen dini bulan Ibu aku jadi emas
gelap. Rorwase kentongan ate mas. Aduh Rorwase. Makanya cek kalau sial loh, macam tu dungan deh mat. Kita dungana mas. Kita tak kira apa barang apa kita dungana deh mas. Mulai tak sial. Apa barang mah? Antan mulai tak dungai bapa deh mas. Jika tak nyata. Ireng kak mas. Jaga Tirta. Siapa jaga? Saya Stefan Kak Dintor Rose Kanjeng Rama. Apa mau namanya lah dari si bini? Apa Dewi Andini Maitrina kalau mau nana? Cangkolang Kanjeng Rama. Saya Stefan dan Mas Andini Kadisa. Ampun tak poron dah Jaga Tirta Kanjeng Rama. Tanda. Tak sesep dogapan panjenengan Kanjeng Rama. Umpamanya tak anda Dewi Andini apa boleh tak ada jalan lain nak? Kanjeng Rama. Jaga Tirta Kanjeng Rama. Eko cak lalake cetak bijaksana. Jaga Tirta Kadinto Kanjeng Rama ekenye Kanjeng Rama. Dan Mas Andini Kadisa tak poron tak boci Kanjeng Rama. Si bocah bocil kemperak keluar nama aja nak. Rama tak nyangka nak. Dah kamu betul kabut nak. Mana mulai kik kanak jual keindah Kanjeng Rama. Atau apa? Apa awak lebih kenal dekat cinta? Mana rakai dekat Rama? Malu orang mana dekat bisa nak? Ipa malu bukan anak nak. Orang apa? Dekat cinta. Tolong Kanjeng. Mana turunan Ingrat nak? Turunan darah biru nak? Kau tu tahu dah kalah. Tahu kan cuma bencai mana nak? Anangin Mas Andini ngucap banget. Saya jawab malu orang ni. Tak. Siapa begini roh? Terwase Kanjeng Rama. Berwasi. Setelah kita bayar perempuan dengan Gusti Prabu. Jaga. Mak bengal benar norok Jaga Tirta nak? Mak bengal masuk ke lupa tuang. Saung nangak nikah Gusti Prabu. Dan kau lanik keraton eseksa sarangan Gusti Ajeng Gusti Prabu. Salah naik siksa. Ya cepat nak kalau Jaga Tirta. Terakhir Gusti Prabu. Pas norok mana? Abdi dalam norok dak keraton panjenengan Gusti Prabu. Apa buat nama norok nak? Lantaran apa buat nama bisa norok?
Sampuna abdi dalam nyarekan Kanjeng Rama abdi dalam Gusti Prabu. Saya abdi elang Gusti Prabu. Nomor satu. Nomor 2 mana kan ni sedekana singkot jaga tirta. Matur reki Gusti Prabu. Kun anak-anak desa. Ya cakra lagi kempang noro. Mana tangan tahu sejak tirta ada bilang ke adik bini. Abdi dalam oning Gusti Prabu. Apa boleh manuro ha? Aneng abdi dalam iacak Gusti Prabu. Sestepan batan kau. Ceranor. Cakera Rorowasi. Sat-sat ya sing minta tolong deka beuna. Minta tolong punaka Gusti Prabu. Paman, Halo. nalagi masa-masa dengan disa paman. Eki. Sing kau tahu, kalantara na beuna masa deka lupa gua. Tahu kalasan na orang tandikan ta beuna. Beuna ni serda ada singko. Arya andi 2 faktor. Nomor 1 beuna gara-gara cinta. Nomor 2 seyar beuna bera harta. Gusti Prabu. Kun kalau miskin orang desa Gusti Prabu. Kadito. Andi perasaan juga Gusti Prabu. Tahu sabenya alasan. Abdi dalam tak poron Gusti Prabu. Sat-satya sing ko minta tolong deka beuna. Emas Arya kala. Arya mong berai kagana sa taon mong berai ka banguna Roma cokop na. Arangin setong si minta akalaman singko. Jauh ya anak singko jaga tirta. Sepurana abdi dalam Gusti Prabu. Kala Abdi dalam tak bisa Gusti Prabu. apa beuna kan isari bera Arya. Kala tahu sadus-terus. Nyun sepura tunggal Gusti Prabu. Aing mata bene alasan deka singko. Tahu sa nangis ya dek singko. Engkau biasa ketemu orang kadauna. Boleh? Boleh. Kanjeng Rama. Apa? Batan kau bersabet tamu kuda panjenengan Kanjeng Rama. Minta apa? Edi ini batan kau kerintok angki. Asa tersang dan masalah Kanjeng Rama. Nyator minangka terakhir rabona nyator kalaban Rorowasi. Jadi tabit. Kanjeng Ibu. Dek Mas Rorowasi. Mas. Nangis dek Mas. Jak banyak cap aing mata natika dek Mas Rorowasi. Aing mata nih kau benika angki kasusaan dek Mas. Kau tuki babunga Rorowasi. Jak nangis na dek Mas. Turun mulai. Kanjeng Ibu. Apa napa telepon panjenengan. Kenapa dek Mas Rorowasi? Kerak-kerak nanti kau pada saya kamu tak amus kuda kabula dek Mas. Tinggalan nyuwun sapura ada panjenengan ka Mas. Oke dek Mas. Tinggalan cuma bisa ditepika ada panjenengan ka Mas. Tetap napa dek Mas. Abra kenang-kenangan napa di kamu kuda kabula. Kaulah tidak kenang-kenangan kaulah tak panjenengan ka Mas. Banyak kalong nang edina. Saya nggak jaga kalau menikah Kak Mas. Di kamu tak esto kabula dek Mas Rorowasi. Di kamu tak eman kabula tak kerabrik niko dek Mas. Kalong ngapa Jirya? Saya nggak patebak kalau menikah Kak Mas. Angki SMP kalaban bula Rorowasi. Tak kira lupa bula mengkuda katika dek Mas. Deno abine Rorowasi. Nah, Pas parengat tidak patan kaula Rama. kalau ngari banyak nang edina. Nyara sih lebih bagus. Dan kau lah nyuwun pamit Gusti Prabu. Dan kau lah boleh mana Gusti Prabu. Rorowasi. Di mau le kalong ria benana. Kani kamu berada dari pulau kaulah Gusti Prabu. Arya minangka lambang dari keraton Galupakua. Monta keluarga keraton Galupakua tak kira andi kantari aja aja. Saya berikan jingai punah. Matariki Gusti Prabu. Sampai punah benana. Kembang na ito Gusti Prabu. Siapa? Roro kembang.
Rawase. Gusti Prabu. Udah di mana orang kembang nak? Saat semakin kanjeng ibu amat sama umur Gusti Prabu. Astaga, Jimas orang kembang. Apa ngapa panjenengan mak nangis Gusti Prabu? Sekolah mana mana? Sekolah mana mana? Kan kau nak tanding rama panjenengan. Rawase. Ramana kau lah baik Gusti Prabu tetap ada kami. Aja kok. Aku baik nak. Mana di mai puna mana? Mana di Kan kau mai lah puna? tapi Gusti Prabu. Rawase sekolah mana? Rawase. Yang pernah dingin mana ya? Apa long kalaban Kanjeng Rama? Kau lah balik mana Gusti Prabu? Allah nak, Kanjeng Rama kerong nak mana bersapa dengan sisa nak. Kau lah berpamana kula Gusti Prabu. Astaga Rawase. Sapurana Rama. Kau lah ampun 12 tahun 11 Gusti Prabu. Kau lah ampun 12 tahun. Rawase. Sapura Rama nak kabona nak. Orang mana bona nak. Bisa Gusti Prabu. Rawase. Rawase. Jaga Tirta. Apa napa? Udah pun apa Gusti? Udah pun apa panjenengan mak sampai anu nama apa panjenengan? Arwah bila kalian bona nak. Arwana na Kanjeng Rama, betul na Kanjeng Rama mengembara na. Nyari pada na kita na baka tengah alam pada orang kreatif akan dia roro kembang. Salah na antek roro kembang na Rama Atina bentai gak boleh. Cimas roro kembang. Apa bener aja na Rama paman? Gila rasa. Tamang ngaki alin na bona na Rawase na. Tamang ngaki ko minta tolong na kawan na. Kanjeng Rama. Panjenengan eko cara to seadil Kanjeng Rama. Panjenengan bisa memimpin masyarakat Kanjeng Rama. Apa napa panjenengan mata bisa bebulan metrah panjenengan TV Kanjeng Rama. Jaga Tirta. Kanjeng Rama. Saya telepon Kanjeng Rama ki. Jaga Tirta kadinta lahir lagi Kanjeng Rama. Ngakungi Kanjeng Rama sebijaksana. Ngakungi Kanjeng Rama sebiwawa. Ananging apa napa panjenengan mak selingkuh Kanjeng Rama. Berarti panjenengan kadinta bener atau seadil Rama. Ampun ratin tinggal ratin. Tanda Kanjeng Rama mulai lambat nak. Tapar taja na hukum karma yang kepada. Nyatana setia hukum karma tay pada karma. Tabang lagi alena. Boleh saat samangken Kanjeng Rama. Batan kana ja aku putra panjenengan Kanjeng Jaga Rama. Tirta. Jaga Boleh mana? Tirta. Asal aku berarti. Marepon lagi pun apa Gusti? Jaga Tirta. Panjenengan sareng boten kau lagi jimen ampun tak bareng ngaki. Kabeh panjenengan terpaksa panjenengan. Asragi seko paman kamu kono Rawase paman. Ngireng kasukan panjenengan boten kula tetep ngireng. Ambil kalero apa bu? Tedung tak nyaman tedung. Salan dengar sare salan dengar lengkap malam. Ngapa hidup cang munakan ruas. Manter mobil menangan. Udah nak beda saya. Udah nak beda. Ada apa sih kebetulan? Ada beda saya. Kenapa? Kalau rasanya apa enggak? Kau udah tak bisa, saya tahu lah.
maksud tika nape na ruwasi. Pula kari pada tika na belum pernah nabi. Belum pernah terus ada Kau lah norok ke keraton, Paman. Jangan kau dia seksa, Paman. Pancet kira monorek tado. Pancet kira monorek tapi sampai pangeran one kategara tiga na. Master muka tak lagi sama Loro. Kau nak antar ke keraton. Lupa kuat, Paman. Keraton kalau kuat nak. Oke, Paman. Main kardosa na. Disambung na ramana tiga na. Ramana tiga na mana na. Jaga dharma. Keraton kalau kuat na. Mula kata nugas tiga tako kejepi. Kau lah tak oning, Paman. Keluar kapal na macet anti ada. Si ada majakan cinta. Tapi mula tak urus masyarakat dekon. Mula tiga pun pada deser na. Kau lah jaga kita, Demas Rose. Demas Rose. Ika taretan bula dek mas. Makna bang panjenengan Kak Mas. Saporana bula mengkuda katika dek mas Rose. Panjenengan tak pantas asapora dan kau lah Kak Mas. Bula taretan na dek mas. Atau bula tekan katika Rose. Kak Mas. Sadento dek mas. Pae manis tika bermula ke dek mas ki. Mana lagi Kak Mas. Dek mas. Rose. Melas sodi datika dek mas. Dong, pun siapa nak? Saporana kanjing paman. Bukan kola Jakatirta kanjing paman. Benar saya nama Jakan Tirta. Leres kanjing paman. Pola benar. Siap di Ramat Jakarta. Tak sesat beban panjenengan kanjing paman. Ramana bodoh nak. Engkit, Oh digi. engkit kanjing paman. Alhamdulillah. Mereka lancar berbol. Tak nabung dan nak. Engkau kerong. Rarwase, Jakatirta, ani kuasa. Kamas Darko, parten kau lah. Kamas. Alhamdulillah dikasih enggak seandi epar pula. Sanonto mak pas yang terkedisa le tika enggak jadi anak mula le. Mangkena panjenengan kamas. Saya maksud tika, kenapa boleh ikut tak mangki? Cara kembangkan itu ampun ngalari haki. Setempat rakyat di Rarwase. Kantos dibasa di dalam mata paling onek dan di dalam kapas yang pam. Jadi bula kalero nak, kalero ketika lagi. Biasanya tika pun ngako, seadik bini, seadik turunan dengan bisa, sekantos raja le. Pun raja marah kena ko sapa si tusa. Tak tusa ka sapa, tusa ka abang bibi. Pun pas abang bibi rosak tengkap, abang bibi si kalero do pangeran. Soalnya raja orang ya, ngerti dia. Lapora akhir itu di kapas yang pam. Anten bula. Apa lagi Rarwase dak di dalam kapas. Banten bula tak ngalah ruasi ni ko bener kata orang tiga. Titisan tiga bulan ng campur tak ngalah ale. Paling akhir ning kapas. Setentu lah kan itu menakarek sepona kapas. Ruasi. Paman. Budget bana ipa perasaan kalau bener mana nak. Nak tahu nak cara-cara nak karena ipa melas kalau bener boleh. Nanti bisa ya. Aku Rarwase. Kan ke dito na.
Lagi Kanjeng Rama. Bisa tinggalkan. Raja Kadirta. Kanjeng Rama. Setialah pada ketemu ya naya. Ada minangka tarita na banaw bulan. Kalangkong Kanjeng Rama. Jelas mulai kikene ada tata mabunga na. Sama boleh munta sengko kalaban bana si mabunga alek na. Keras Kanjeng Rama. Bila ratin ka dito, ternyata ko dirasa Mula naman di. ketika dek mas. Demas Jagatirta. Rawasi. Kang Mas Adireksa. Apa napa panjenengan manabang kan? Enggak tiga dek kabula deh mas. Wah, enggak Kang Mas. Mulai kan pernah ngucap dek ketika deh mas. Sapa boy sing ngalak benar rawasi. Dek bekal materi. Tak kenal tiga dek kabula. Dari Madura deh. Oh, ning Kang Mas. Panjenengan apa anak itu kan Mas? Mulai statement dek ketika deh. Engkau lah pernah kabina kan Mas? Anak deh mas. Engkau lah pernah kabina laguna kan Mas? Akabina deh mas. Motor engki kan Mas? Kalau mau Jagatirta. Adireksa. Mamaksa buat Adireksa. Iya. Sengkok kan maksa paling sengkok nih karo rawasi. Bandar Rawasi. Emang. Ada apa dengan Satya? Mun bana non teguk bana rawasi. Kan Satya nya bona. Oh, gue. Iya. Mai soto. Apa cara dengan Satya? Elah benar kena bercekko. Bona mau mata sengkok bona bangal aku. Orang laki dari Madura. Biasanya orang Madura dia Athena Raja. Bana makan. Mulai gelap bana engkau ya raya pai patana kalaban bana. Mana patana marah. Mun dalam ate pacet engkau terima tena bona. Pakai engkau atau leta kok yo kok. Ada kok. Ya kan. Itu benar apa? Kak Mas. Apa? Adireksa. Apa deh mas? Sangkunan. Tidak kabel kok. Wah, kiwo. Angku napa deh mas? Bolo kan Mas. Apa udah kabul deh mas terang-terangan deh mas? Jika petunjuk dulu kabul deh mas. Abole Roro. Sangkunan ini kan ternyata gula kan Mas? Retan deh mas. Motor engki kan Mas? Ya, retan sendiri di mana deh mas? Tak bertajam dia kan Mas? Sang, Katanya ke paman. bener paman? Bula kan pernah boleh ketika cong. Jadi kau nyari arah mana? Leras paman. Nomor satu nggak tertika. Makanya yo cong ketika nih kau berebo kole nalukaan. Tika berarti tak tanggung jawab. Ane kau bener-bener ada tanda. Menurut tawa ke arah mana berubah. Bener bula berak ngare mana cong. Astaga panjenengan Gusti Prabu. Adireksa. Kalau sampean Penderang pembenarian ini serda anak sengko adireksa. laras kadin to sampean telung Gusti Prabu. Area minangka anak sengko, Jagatirta anak sengko, minangkai para bana. Si wajiban na Sapora yang minangkai para bana. Jagatirta. Sapora. Ulah karya madat tan malah gila sampean telung. Sapora. Tak ada sapora tak kaman tua lale mulai cong. Orang mas saporaan. Tidak nabo nala. Sapora kau tuh. Sapora peraturan Alam-alam. Udah gelak apa enggak Mas? Kok ada gua paman kok musuh. Panjenengan ampun gelak ka Mas Jagatirta. Aku tak ada. Jangan Kok ngosok? embok. Ka Mas Jagatirta. Apa? Panjenengan ampun gelak ka Mas. Apa? Ampun gelak panjenengan ka Mas. Wari. Oh, Sorry kan bang. panjenengan numpak napa dak kantor kamu? Numpak bemo. Sampai apa kita Mas? Apa? Sampai apa panjenengan fokus? Tidak dalam. Alin tak fokus juga enggak Mas? Kenapa apa? Kadi mak panjenengan sing ngobongi ka Mas. Saudi. Ano? Melihat bakso ka Mas Jagatirta.
Mek bela bakso. Engkau ka bakso kan tak ngening ya paman. Tak neng setong. Sarang kau. Banyak geneng. Anu rocet Mas. Pala. Merocok paman. Tanda memedis. Ku tak pedis. Ya bisa lecek. Belang anu sosis Mas. Mangal-ngal. Alam tonyong sapora Mas. Paman, nis paman. Biasa. Berembah. Tong sapora Mas sakatinta. Nang sapora. Terus Mas. Ngecung. Itu kenapa Mas? Tak ada buat na lah. Tahu na. Anak apa nanya tak gendong Mas? Udah mana mbak sore papa. Lala dong, sokong satong meser dong. Terus kau mak nyoba kan paman. Oleh yang satu redusa. Paman. Biasa nih kan, tolong bona. Kan to, tapi macam ngoreng. Punya mana sare itu dia dua. Kamu banyak kata salah. Emak. Gua kembang dia. Alekku. Kaca Katirta. Kamu jaga Tirta. Enggak kok paman. Baci. Kamal ada reksa. Kamal. Maburu. Kau udah Lagi dah Paman. Ada apa pada tanduk rabu-rabu paman? Oh, jok saya kemasin dok. Mbian juga emas. enggak kenapa ada paman. Jangan. Kenapa ada? Kan jok yang nggak Pada tanduk. kan? Endanjo. Enggak. Kalah. Endanjo. Enggak. Oh ando. Kalah. Iya, dan kau ulang dia. Enggak kalah. Oh, sudah kau tahun. Ridho kok paman. Tahun tahun le tak kabin ayah ria. Ridho paman. Tahun le. Gelu mas. Anu tahun le. Aku orang kau tak ada mana. Ada mas. Apa yang ini? Mendo ulah bantan. Esto na deh mas. Mulai sanonto tika pada seraki dah karya kalau muda deh mas. Pada kando ya paman. Dan Kando aku paman. kan di BC yang gua sakabin. Mas, kau lari kare esto ada jinan telem ka emas. Panyitong ada jinan telem. Laki setong kapun talapate ka emas. Kape bulan tendak mas. Kau ulah lagi seran apa ka emas. Panten. Coba na paman. Iya, dia lagi ngajera. Jaga Tirta. Tolong kan jira mas. Kan Maria cenci di karamana. Anangnya kayak ate kan jira mas. Ini jajar ya beres lah tanya. Kau ulah boros pun ka emas. Boros. Boros lah yung bangun nyo. Minum apa paman mak beres? Hah? Minum apa mak beres? Guradan. Jaga Tirta. Tolong kan jira mas. Juga na direksa. Wah, aduh mas. Ada apa? Gelu kan jira maman. Oh, cara Sakit. Ten maman. Ada apa? Oh, Andini. Kenapa mah? Ya berderama dia nak. Gua kau ulah ngarat pun mah. Karya. Oh calo deh mas. Sini apa kamu? Andini. Kenapa mah? Iya. Patot nih kok Daki, matoran patobu. deh mas. Kamas. Napa ale etar? Sebelum kalian kau lah resmi akibat aku mantan kadito. Cetronap di dalam ngonengana. Pekadima astaipon roro kembang kamas. Urusan asta gempang sebelum enter kasta tiga, kini ku pak kabin telu, tapi pas apa yang enter kasta. Adireksa. Kita kita munasab kan. Jukan kalaban banat sakale roro wasi. Dalam kanjing Rama. Jaka tirta kalaban Dewi Andini. Keringat sabuna kanjing Rama. Cetrona kanjing ramana ngabesebut na acer-cecer nang ikuade na. Leres Rama. Kalaban banat sakale adireksa.
Sat setia benonoro ada keraton Galupakua. Sigunakan aku ya komantan anak. Enang kekia kalaban Kanjeng Rama. Karya. Cukup bagi kak dinto bisa cecer berencaritra. Saya kira kurang yang pernah kita langkong usahakan jadi karya family Johan Sampurasi subuh batas emon.